Yego. Aha mu gitondo cuno munsi mu isaha za saa 11 za murukerera nibwo ariko babonetse ejo aduyi nibwo yabonetse ejo kwa Yesuganya habaye saa 11 n'igice batana mu mitwe hariya hafi za Rwitsa Nkuku aho bitira ku musozi muremure wa Baruta. Ariko ico gitero kikaba caje giturutse za Mutunda. Uti bimeze biti? Ejo bundi amakuru yasotse kuko yaragwariye mu bitaro hamwe n'umwana wo kwa Nyamusaraba uri akagara karashe. Habaye ejo barahamagara babwira abage kumusura ejo basanga arimo bombone. Kandi imyaka yiwe imyaka 50 n'imisago isaga n'ibyago yagize kumuvuna imbavu agira n'ikibazo cya tuberculose bure yigeze kurwara tuberculose ibihaha byiwe ntabwo bikomeye. Twongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua Entertainment Rugenza TV, abadukurikira kuri Mihunda TV 1. Reka tubahe ikaze makuru y'uyu munsi. Turi tariki 6 z'ukwezi kwa 2026. Reka tubiyegereze mwese aho muherereye, tubiriza abandi tubaramutsa bitewe naho uri udukurikira. Reka tubashimire mwese mwamaze gukora subscribe, nawe utarayikora tugusaba kuyikora kugira ngo dukomeze tubane nawe aho tukugezaho ibiganiro ndetse n'amakuru umunsi ku nkundi nkuko twabibemere. Turi kumwe rero na Gipfizi kuva kuri Mihunda TV 1. Kambaze mwiyegerezanya dukomeze kaze Gipfizi. Yego gasangwa bwana Joshua Entertainment. Namahoro mubyukanye. Namahoro turabyutse turashima Imana. Habzukiye akazuba Nairobi kandi kenshi cyane ariko nyine nakazuba karinganiye keza. Yego. Nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Mihunda TV 1 Joshua TV, Joshua Entertainment. Mwaramutseho amahoro. Tariki 6 z'ukwezi kwa 2 umwaka wa 2026. Ubwo makuru yacu ya muri kino gitondo ayabyutse abahirya no hino. Turabasaba gukora subscribe aho mutugejeje turabashimiye, ariko nabandi batarayikora nabo rwose nibaze bakore subscribe tugume dusagambane namwe mwese tuzamukane. Bwana Joshua, Yego. Tutize ibyo magambo amakuru yacu watwinjizamwo uko agiye kurikirana. Urakoze cyane, ndetse namwe dukomeze tubiyegereze mwe mudukurikira 5 kuri 5 twinjire mu makuru yacu uyu munsi n'undaho turi butangirire mu misozi miremire y'Imurenge. Kuri ubu tuvugana urugamba ngubu ruratangiye hariya ku musozi wa Baruta. Umwaza hateye yerekera aho bita Mutunda niho ubu ngubu ari kwerekera. Urugamba rero rukaba rutoroshe na gatoya, ariko nubundi amaduba akaba ahagaze bugoma nk'ibisanzwe. Gipfizi wayinjira nubundi imuzi. Yego. Aha mu gitondo cuno munsi mu isaha za saa 11 za murukerera nibwo ariko babonetse ejo aduyi nibwo yabonetse ejo kwa Yesuganya habaye saa 11 n'igice batana mu mitwe hariya hafi za Rwitsa Nkuku aho bitira ku musozi muremure wa Baruta. Ariko ico gitero kikaba caje giturutse za Mutunda. Uti bimeze biti? Ni ukuvuga ngo aho AFC/M23 imaze kwigarurira turiya duce, ababembe n'abafurero bo muri ziriya ntambirira zose za Moye Plateau bagize umutekano mukeya ku isaha n'isaha bashobora kumanukirwa n'amadubu y'Umurenge. Then hakaba ikibazo ca Carrier Minière twababwiye iri hariya kuri Mugera, ubwo abasirikare bari hariya kwa Murima, abasirikare b'Abarundi bagayidinze nani zabo kartipirare zabo zirimo zimba hariya kuri Mugera. Akaba ariyo mpamvu bicara bongera ibitero bikomeye cyane kugira ngo babashe kudestabiliza hariya no gutesha umutekano kugira ngo amadubu y'Umurenge atabasha gutera yerekera imbere. Ariko kandi hakaba hari slogan ya AFC/M23 ivuga ngo tuzakurikira umwanzi kucicara turukaho bariho tumusenyera, kumukubitira mu cicaro ciwe aho niho tuzamusenyera. Rero ubwo intambara ikomeye muri kino gitondo, ariko amakuru tubashe kumenya ku mbone zacu
amadu w'imurenge yabahaye isomo ubu ngubu babaye ni kibuno mpamaguru ko barirukwanka ico beza bita mu kinyamurenge ngo nukwirukwanka amasigamana imana bakayisiga inyuma bakiruka kwiruka batahinduka yego kandi mu byukuri ntibagombaga kwirukwankana n'Imana kuko ibyo baje mu Imana ntibashigikira cyane rwose Imana ntishigikira abasenya Imana ntishigikira abica Imana ntishigikira abambura kubera izo mpamvu zose bagomba kwirukwanka amasigamana bakiruka basanga na Satani kuko imirimo ngo ya Satani ngo nukwica no kwiba no kwangiza yiteguye nawe kubakira no teguye kubakiriza ibiboko nta bundi nuko rero byifasha ku musozi wa Baruta rero amakuru y'intambara azagenda yenduka buri kanya nukuvuga ngo ko barasaba berekeza imutunda ariko nyine nibirya mutayobewe aduye yaratsinzwe frontline yaratsinzwe arabizi ko rwanira ubusa arabizi ko ntaca azageraho imyaka 9 irashize leta yarahagurutse ya Kongo ihagurukana n'abarundi yishiramwe abatanzania South Africa yaraje Malawi yaraje intera hamwe zaraje abacancuro muri Romania baraje Black Water yo muri Colombia yaraje abo bose barananiranye hariya harananiranye utihananirana kubera iki hari Imana yahavuze harabahetse isezerano gusa nuko hari abatabibona kandi bitewe n'amahimba yabo bagira kubw'inyungu zabo indamu zabo bagasa n'abavyikubitisha nk'abavuga ntibizo nta munsi n'umwe murenge hazorana ntabanyamurenge bahari abantu bose bategereje gutsinda kw'intwari z'imurenge ni mwitegure ijoro ryijimye cyane buba bugiye guca niko byifasha urakoze cyane rero ugipfize kutugezaho y'urugamba riri kubera hariya ku musozi wa Baruta dukomeze n'ubundi ni Kisangani amakuru yacu aho mu minsi ishize mwarabibonye yuko hatatswe bikomeye byaviriyemo n'ubundi guhungabana kwa Gisekedi ku bwaziriya drone zari zarashwe n'ubundi muri ya systeme ya FC n'ubundi yo gusanga umwanza haryamye kuri uyu munsi rero wejo nabwo bongeye kurasa indi ndege ya leta n'ubundi yikinshasa hariya Gisangani turashimira AFC/M23 turashimira umugaba mukuru w'ingabo General Sultan Makenga turashimira umugaba mukuru w'ingabo wa AFC ushinzwe ingabo zigwana mu kirere turashimira General Brigade Sematama Charles bakomeje gupanga urugamba neza ejo bongeye kugenda Kisangani basanga ngo izindi drone zibiri zari zarasigaye ku kibuga c'indege ca Injili ubwejo nazo bazikanyagiye aho zari ziri ariko AFC muri abagabo ni ukuvuga ngo bimeze bite leta ya Kongo yafashe aeroport Kisangani iyigira y'intambara yo gutegura ibitero by'intambara ubwo aharejo bundi AFC/M23 yamashije kubasanga aho bari ibakubitira mu kirengeti kandi uzuko bagize Maduro uri wa Venezuela niko bagize hariya nani Kisangani barajyamye drone zirajyamye bamabaza baziribatiraho zirashira Kisangani habereye ibintu birenze ibyo tuvuga gutya bo niba ari ikintu cyashenguje umutima wa Gisekedi kigatera ubwoba neva ni kira kintu cya Kisangani Gisekedi ngo kuva aho yicaye abantu bose abantu bapfuye ntiyigeze arira ko hari umukongomani wapfuye ariko ku ndege kuri zira drone za Kisangani yarariza amaso ubundi reka wibaze ngo se drone za Kisangani zivuga iki drone za Kisangani zerekanye ko ikirere cya Kongo aho leta ya Kongo iri kidakingiye cyane nika wa mwami bibiri zivuga ngo bajya bagaye gutota baravuze ati nibarebara ariko takibakingiye kuvuga ngo baraharasheje bundi nejo borongera baraharasa tigikingiye kiri gutyo bishaka kuvuga iki no hejuru inzu ya Gisagete kuri ntiyakingiye oya nta ni Messi Mikeya n'ubundi nawe akamanika kava ku buyobozi ahubwo andi makuru twamenye nuko ku kibuga c'indege ca Injiri naho bafite ubwoba bwinshi cyane nukuvuga ngo ibibuga by'indege byose kugeza ni Bujumbura ngo bamaze kubona yego bamaze kubona ngo kwica Kisangani kirashwe nibwo leta yahise iterana byihuta Mike irateranira amagana ati nimuze uriya president w'abadede Revarien Ndikuriyo yego ura secrétaire permanent wabo
nibwo yahise ahamagara perezida aramubwira ati wabonye icyabaye, wabonye ibyabaye Kisangani, numaruza n'ubutesi bwawe hano ngo kuraza kurambika ubudrone hano. Nibwo perezida igihe bigeze kuhakinga ikibuga cy'indege cya Bujumbura, nibwo perezida yahise aterana baramubwira ati kini yindi mikino yose yo hasi, ariko imikino ijanye n'ikibuga cy'indege cyo kwa Ndadaye si so si nyoko citwa n'izina y'undi muntu witeza igihugu. Nta drone nongeye kuvibujumbura, tugenda uzipariki wawe nimba uhayibona hashoboka. Nibwo perezida yababwiye ati cyo nzabahereza abasirikare ba front line, ariko ikibuga cy'indege naba ntanze abasirikare n'abaturage. Kuko ikibuga cy'indege hari abaturage bahegereye. Kisangani ntiwabonye abantu bose bazasirikira kuri social media, abaturage bari guhunga abandi bapfuye bazira kiriya kibuga cy'indege. Nuvuga ikibuga cy'indege kiraturiwe, kandi ugiye kukurasa ntakubabarira, akurasa aha kubabaza. Kandi ikibuga cy'indege cya Bujumbura kiba hagati muri cyegereye ville cyane. Ushaka kubanza kurasa ikaya gisirikare ziri hariya zegereye za Musaga, ukarasa za Ntani kugira ngo ubashe kukirasa neza ugitindeho. Tuzaho urasa no muri presidence, kuko hose na hose ari Kisangani ari Bujumbura iregeranye cyane. Ari nayo mpamvu mwabonye bamara AFC M23 imara kuva Uvira, ariko Burundi bukavuga ngo bufungura umupaka. Wakwibaza ate se ko kibanze kufungura? Nukubona ko nibaramuka bambukiranyije imipaka bazaba bagize ibyago byinshi biruta amahirwe yo kugira amahoro mu gihugu cyabo. Ubu ngubu tubabwira n'ubundi umupaka wa Gatumba urafunze, usibye ku basirikare bagize nabi n'inkomeri zabo n'abapfu babo bajana, abo no basigaye bahambukira hariya, ariko ibindi bintu byose ntibikunda. Ubwo abaturage ba Uvira ajo babazaga guverineri atese ko mwadufunga Bujumbura kandi tukaba tuzi ko Bukavu hari amahoro, kandi AFC iri hano mu nzira nta mahoro, ari amahoro nta kizadutwara, mudufungurire dukorane ubucuruzi n'abanyabukavu. Abaturage bagendererane, nimurangiza intambara muyisige muri politike, kuko AFC M23 nta muturage ishaka, ntawe yagiriye nabi, nta hano yarageze ntabagiriye nabi, kubera iki mudufungira hano. Ico naco ni ikindi kibazo kiri hehe, kiri muri Uvira. Ari naho Gisegeti yagiye muri Nations Unies, agiye muri Amerika, abonana n'umutwe wa Sena wa Amerika, ahubwira ibibazo biri muri Kongo. Umutwe wa Sena wa Amerika wamutegetse ko namwe tumva tukubwire rero, kugira ngo ubashe kubona amahoro arambye, banzo senye umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ukora genocide Rwanda mu 1994, usenye burundu. Icongeyeho usenye umutwe wewe wenyine ubwawo wa Krey witwa Wazalendo, wica abaturage, ukora ama violence, ukora ibintu byose bibi byose bibaho. Turashaka ko nawe usenye, hanyuma bakava n'Ubuvira kugira ngo amahoro agire gute abasha kubona. Kandi gusenya Gisegeti, kubwira Gisegeti ngo nasenye FDLR niko gusenya urugo rwiwe. Gusenya Bazalendo no gusenya ibyiringiro bye, kandi ibyiringiro byawe byosengwa n'undi ntaho byisenyera. Bicaka kuvuga iki? Muri FRDC harimo 85% ya 100% y'aba FDLR barimo aho. FRDC ubu nyine abasirikare bizewe n'Abazalendo, kuko nibo bakora amabi yose leta igira gute ishaka kandi inagira. Rero Gisegeti kuvuga ngo asenye Abazalendo nugweraga kuri babitakwira n'aba Claude Misare nabo bita bari abanzangi na leta yose akabaza kayisenye, kuko leta yose yiwe n'Abazalendo. Aho bamusabye ikintu gikomeye cyane n'ikizama adashobora gutsinda, ndetse kandi no gutinyuka kugikora nawe ndibaza yuko ntiyo gikora ibindi bihana, ariko icyo ngicyo ntiyo gikora kuko aba yisamburiyeho nyine we yo pima gukora ibindi, ariko ico kiragoye kure gute, kiragoye gukora. Urakoze cyane Bipfisi, dukomeza makuru yacu, reka tunyarukire hariya i Bujumbura aho Koloneli Desire Kimanuka Fureko ari mu bitaro byakira, akaba arembye cyane. Tubibutse rero yuko Desire Kimanuka cyangwa se Fureko nyuma yo kuba yatera umugongo ubwoko bwiwe bw'Abanyamurenge,
yiyunze n'umutwe wa Maimai Abazarendo ndetse na FARDC bakoreraga hamwe bose bari koalisiyo imwe ndetse kandi na FDLR n'ingabo z'abarundi n'ubundi ziri hariya. Ubwo mu minsi yashize kandi mbere y'uko aje Burundi yari yakubiswe ndetse akubitwa na bamwe n'ubundi muri abo ngabo yiyunze nabo abamuziza n'ubundi ico baziza abandi bose, ndavuga identite yiwe. Kuri ubu rero akaba ari Burundi muri bitaro aremvye cyane. Yego Fureko nyuma yo guva muri Kongo mwabonye amafoto yahaca mu bibogobogo agenda riri muri burya yazahunga iki muri mwe yazahunga ico yakoze. Ubwo yazamukaga ava i Bugande yari mu nkambi y'Ubugande yabaga yari za Caka. Bukeye agirisha akajya kuja kurwanira igihugu arazamuka ngo ashike ruguru agira ubuhanya mu bahuye ba mbere ahura n'Akagara. Karamufata karamuformatinga kamukuramo umutima wo gukunda igihugu n'ubwoko kamwinjizamo umutima w'inyungu ngo wo kumubwira ngo kuri uzubona ba Masunzu bazamutse kubera ko bishe bene wabo barunaka bazamutse kubera ko bakoze ibingibi. Rero ubu nyine muri leta ikigezweho no kurwanya twirwaneho, noneho wamara kwirwanya ukavuga ko warwanya u Rwanda then noneho bakazakugororera bakagweza amafaranga bakagukorera ibintu byiza byinshi. Niyo nzira yonyine yo guheresha kugira icubona. Yinjira muri uwo murongo mubi noneho aragenda yihuza n'abamayimayi ageze iriya mu Carurambo aho bita mu Gitoga aza kwihuza n'umumayimayi witwaga Rushaba. Bamaze kwihuza nibwo bamugaye ati sasa izina rya Desire Kimanuka rya Desire Fureko ntiri Harrison neza mureke tugushakira izina, nibwo bamwise Kimanuka mu Gifurero ni ikintu kidafite adresse, ikintu kifuye kumanuka nk'igipepo cyangwa igihinyango n'ikigikisi ntawo kimenya ni ikintu nyine kitagira aho cavuye mwama mwisanga mu kintu uza wisangaho gusa kitagira handi kiza gikomoka n'ibyago. Yego noneho amaze kubana nabo aza kugira ikibazo cyo gushaka ngo rero ashaka umukobwa w'umunyintukazi wahariya mwifinda. Amaze kumushaka turababwiraga hakomotse gurupfu rwiwe hakomotse ikimuryamishije mu bitaro. Noneho ngo amare kumushaka kubera ko caguye bari ko banyaga inka ni gihe bateye za Gahoro. Noneho barateye bamaze ko barasaba bashubije inyuma ngo ashika ati ajanye wa mugore w'umunyintukazi ni nawe waje kumuviramo intandaro aza kugira ibitezi ibibazo nyine by'ishakashaka bidafite umupango aho ngaho muri uwo muhana. Noneho baza kumwirukwana aramanuka ngo ageraho biti Murenge baramufata baramukubita cyane rwose. Social media yagireba ukuntu yari ameze baramukubita barahambira ngo bageze Buvira. Yarashi abereka Kinshasa iramuvugira bamusubizayo ngo bamusubize n'ubundi ntiyagira amahoro n'ubundi baramuhiga niko gucika asubira muri kiya ca Bijombo. Nibwo yaje gurana muri Gantamaga baramanuka baragenda ariko ngo ashike mu bibogobogo abanyabibogobogo gatese wakwicaye ko n'ubundi na Sauli na Paulo yigeze kuba Sauli ariko nyuma yahinduka akaba umuntu mwiza. Aravuga ati kuva cagaye bankubise nagize ikibazo mu mbavu mureke nje kwipimisha. Aragiye ngo aje kwipimisha Akagara karamuhemukira akanirwa kumuvuza kumuza mubona Akagara ntigakunda nabo gatsindwa ico bashinzwe nyine no kugambanira abandi ngo bamara kugera hariya ntibamuvuza. Aja gushaka uburyo azivuza yitwa ko ari impunzi. Nibwo burya mwabonye bisirikira kuri social media yagenda mu nkambi afite ibase. Noneho ngo agare mu nkambi haba wa munsi wo kugumuka abanyenkambi bagumuka ngo barataha iwe arahagarara ngo ahagarare n'ubundi baravuze yabaye nka kujya kw'igihugu cyane ariwe n'imbwa. Nuko ngo agire gutyaga basanga gahagaze niko gushika kandi baratsinda barakubita ngo akubitega nonoga bazanye mu bitaro. None bamuzana nk'umuntu w'Akagara bamuzana nk'umuntu w'impunzi uja mu bitaro aje kwivuza nk'impunzi. Nuko aho ejo bundi amakuru yasotse kuko yaragwariye mu bitaro hamwe n'umwana wo kwa Nyamusaraba uri Akagara karashe. Habaye ejo barahamagara babwira abage kumusura ejo basanga arimo bombone kandi imyaka yiwe
imyaka 50 n'imisago isaga n'ibyago yagize kumuvuna imbavu agira n'ikibazo cya tuberculose bure yigeze kurwara tuberculose ibihaha byiwe ntabwo bikomeye ko byo kwihanganira inkoni n'itabi ry'ikimogi nonoga yahuye na muniga ntama ngo itabi ryinshi azanywa kimogi kikirimo imbuto nuko none Fureko akabararembye ari mu nzira y'urupfu n'ubugingo ntawuzi icimana iri buze gukora. Ariko kandi tugira ngo tuburire abantu bose bari mu kagara ni muve mu kagara ntaciza muzabonayo usibye nyine urupfu nkarura Fureko afuye adafite valere. Buri ureke nkubwire bwana Joshua Entertainment tugenda tunagana no ku musozo tunagira n'abantu bose inama. Buri yagupfa nta utazopfa ariko gupfana agaciro biraruta kubaho nta kufite. Cyo tugira ngo tubwire abanyamurenge mwese ni musenyere ku mugozi umwe agaciro kanyu kabe kurwana mu Rwanda ubwoko bwanyu kugira ngo bubeho kandi muko mu gihugu. Ariko kuvuga ngo upfuye uri umugambanyi uhaye wica bene wanyu yego urapfa nyine ukagenda ntawuzi gukurikira ngo amenye wagiye ariko uzupfana igihemu n'igisuzuguriro ntunasigire n'umuryango wawe abana bawe bagukomokamo buri ikibazo kiza kinahaba. Nuko ibazega nk'umwana wa Fureko ahazashika mu banyamurenge n'umwana w'umunyamurenge twemera kabisa nta kibazo afite n'umwana w'umunyamurenge yagize ubuhanya bwo kugira se wahuye n'akagara. Ariko ngaho ibaze umwana wa Leta General Makanika umwana wa zino twari zose ziyaze zitabarukira ku rugamba iyo mubonye aba ari uw'agaciro kandi ntagira agaciro ngo yavutse uko abandi batavutse agira agaciro ushingiye ku mateka ya se. Timuzabona ko Beatrice Gisaro azaguma kwirirwa yivuga imyato kuri Twitter si byiza yakoze ariko agendera ku cise yakoreye ubwoko agahabwa ico cubahiro. Ngira ngo mvuge ngo umuntu wese narwanire gusiga umurage mwiza gupfaho tuzupfa izo turabizi turi mu nzira ije mu ijuru kandi inzira zatugezeyo n'urupfu ariko siga valere nziza siga izina ryiza siga agaciro keza sigira umuryango wawe izina ryiza n'abana bawe bazasoromaho utagihari. Nshuti bavandimwe mu dukuriye mu kiganiro cyacu makuru yacu naganda kagaruka bye bye.